Iti Masakbayan. Si kakadin dayta, layo? Simbangpet kakadin, manipod abroad? Siyempre, friend. Oy, no, italang ang nagkita ta, itilasod tinaunday a panawan. Oy, mapantaman mat iti may sa Aristobar. Ijay balaylangan ti papananta. Tagkasangay ti anak ko ani Eden. Oy, magpaikan ka, taadan pamilyam. Ay, awan mat ngamin mga asawa kanya. Anya? Anyaya ti kayat mga asawa, lalaki wano babae? Oy, siyempre ti lalaki. Oy, babae ak nga rod. Anya babae? Balaki ata iso. Anya? Sika talaga. Ay, saan mo man nadadaalan ti aldaw ko? Oh, ada ka mat gayam man, darling. Ada mat gayam ka duwam? Sino ka di? Ay na, di na ka din mabigbig. Gaputan nagpintasak, Grace. Kulaklakot no asino a babae itayan. Loko. Why, loka. Di nakman awagan iti loko. Ay, agpada talaang a loka-loka. Sana ka loka-loka. Hoy, mala, umay kayo kit din. Tay-tay pa nakasagana ti lamisaan. Kunak no asino itayan ti inyawag ni Eddie asa nga ili. Siyempre, awan sa bali. No ti Miss Universe. Miss Universe? Oh? Saan ka di Miss Gay? Ay, di ka man. Ala, intayo kit din sumango ijalamisaan ako nam. Ta sigurado ang naimas ti makan. Ta naimas ti lutom kas may sa a chef. Mapan ka din ay business firm mo, darling? Yes, darling. Ada may makitransak kanya, may papaniti negosyo. Okay. Umayak to ayan mo. Umayak mangyag iti lunch mo. Siya kunti umay iti restaurant mo, kalpasan ti panagsarita mi iti negosyante akasarita kita. Okay. Orayan tanto nga ro di restaurant. Tagid dan taamangan. Yes, darling. Love you. I love you too, darling. Sapay ko tagnanayon ti kinapudno ta iti tunggal maysa. When mat pa? Ikari. Jak to agaramid iti anyaman ama kapasakit iti ritnan. Kasta akmat, darling. Agnanayon ti ragsak kan panagayat ta iti tunggal maysa. Hoy, Loka. Nakitat nga danapan alalaki iti dagos mo. Hindi mo ko na boyfriend mo na dyan. Masurunod iti tao. Madamat kayang ka no asawa na. Si kay tatilogi, ta pinadagas mo iti dagos mo. Masigurado nga impay mo ti amin mo kinkwana. Dayta nga ron ti pakisuro na. Amok na ko nga da asawa na. Saan ko pinatulan? Iso amade, ti kanahin nga agapura. Agtanang kamot sagpaminsan Sika, kumusta kayo mat iti girlfriend mo? Nag-break kami. Kwarta lang ti pagkit-kitaan na kanya. Tapay at kwarta ti pagkit-kita na ako na. Ure saan pa yan nadanon ti sweldo tayo? Agpagpagata nga iti agkakanat. Intun saan ko ang may gatangan? Agpasugnod. Maragsakan akman ta makitak ti kinaragsak yu ni Eddie. Saan akaslay ti kabsat mo, akanayon ti apada iti asawa na. Ay ayatak unay ti asawak, mami. Pagserbyak ti asawak, tanadungo kada kami nga agina. Itag na pa'y amin na masapul mi. Kasano ba't ti sapul mo iti restaurant, iha? Mayat latamat, mami. Imbaga na nga idulin ko kano ti masapsapulak. Iso nga idip-depositok mo't amin ni bangko. Nasingpat at talaga ti asawa ba? Awan ba ko nakankwana? Saan na naibot kada kayo nga agina? Sapay ko mata saan tong agbalbal yung mami. Nulakat marikna na ti panagayat mo kankwana. Sigurado adi na kanto isukat. Panagkunak katararamidat mo't amin, mami. Adangamin dagiti lalaki asana mapnag. Agbirok na pailaang iti sa bali. Jaklakit ti ipalubo sa mapasamak dayta, mami. Ibaga talaangan, ano ngay, adanto pa kailawanan na. Anya ti aramidem. No aramidem na dayta kanya, jaklakit di mapakawan, mami. Mapan iti pakailawanan na.
At dagayam restobar iti asidag. Ay no, nagwapo tinakitak a waiter ijoy. Apay kumano gwapo. Gwapo ka kumamit no san ka akasta. Ay, kaduan nakman, kalpasan ti opisina, tamapan ta ijoy. Di mo ko na ngayon kag-display di restobar. Ay, si kamat. Italaan nga agpakaduaaken ka. Di na pa'y kaduaan. Alaman lang ngayon. Kaduan ka, tapno di mo mat ko na. Uy, ay nakasta tinapud no agayam. Kadua ka na yun, iti tiyempo, tirigat kan ginawa. Unay ka tarigat kan ginawan. Apay, agasawa ta. Uy, urean niya ditan basta kadua anak amapan ijeres to bar, tapno makitak ti gwapo at crush ko. Saan ka di aday ta lalaki? Kat iso ti akin kuko iti business firm iti asidag ti resto bar? Italangay may dito eh. Muli nga paiso. Big time lakit giday ta. Masapul ang masukit ko day tabak na. Kasano ko ma? Adda ka nun asawa na. Ore agbalinak lang akabit. Basta may rano da, iti kinabak nang na. Intan Serbia nida. Sa payakastaw na yung matipanang kita kanyak ti bakla kaduana. Pagbalinan ta ida a sugar daddy. Sa bagay, mayat na ita anak panulot mo. Mapanak iti ayan ti lalaki, tas ikamat jay bakla. Arreglado, Sara. Sige, sit gantay da. Barang adda magunod ta pagsayaatan ka nakwada. Hello, beauty. Anya turderyo? Ikanak man iti black label Canadian whiskey. Ay, awan kas tarito Miss Beauty. Uy, Mr. Macho Boy. Anya nga ron ti adda dito ikan na kami iti amum amayat. Okay, sikati matungpal. Inak mangalay ti kanginaan nga arak mi ditoy. Sakbay amapan ka. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo. Siyak ni Adrian. Hoy, Adrian. Ay na, nagwapon anagan. Ay na, kasmatlaang iti akinagan. Kuagaya. Awagan nak kumalay tilay nyo. Agayam tanwan. Arreglado, Leo. Nyak titi order yo, sir. Daytoy kaduak ti agurder. Ta jak amun anya ti kayat na. Insurot na klaeng dito. Kasta ka di, sir. Ni Jack agkamali. Da kayo ti akin kuko iti business firm, iti asidan. Ha? Kasano nga mo? Ita ka lang mat anak kita. Isumat ti sasawan dagiti kakadwak dito, sir. Di nakmakit kita, tadi ka mat umay dito, Ngam siya. Adat ilalabas ko di tapasdek yo. Saan tala siguro ang nagrana itiruar ti pasdek? Iso adi ka nakit-kita. Saan ka na yun aditaas ti pasdek yo ti pagpagnaak, sir? Matlagayam. Saan ta ka di pa nga gawid, Leo? Ay, nagbit kamat anauman, Eddie. Kayat ko pa iti aginom. Ngam na bartak ka. Agawid ta. Ay, saan ka ding addain iti asidag amabalin a pagdagusan? Anda mat, Leo. Kukuamat lang kakin ko pa iti resto bar. Mabaling kaya tulungan. Ama pa niti maysa kada iti maabangan na kwarto. Ay, alaman nga rod. Ay, diyak kaya ti agmaneho na bartek. At ako siyo? Ay, adda iti parking lot. Kaya't mo asawan. Umiyan ka pa'y kadag iti may sa akwarto itiin, Leo? Ay, nagayam. Diyak kabaalan nga agmaneho no nabartek ka. Sabagay, amangan no madisgrasya ka pa Itaman pa yakas ti payod mo, darling. Nagsangar ka. Inawis nak ni Leo. Napan kami di resto bar. Saan samat anasaya at impluensya ni Leo kan ka? Saan ka matasigo da papa ni resto bar? Pinagusto ka lang mati awis na, darling. Di kagdanag. Saan ko apagbalinan na bisyo? Awan tinasaya at nga itdanti ka na yun nga ipapan iti resto bar. Saan mo ta ka na yun, darling?
Sapay ko ma, darling. Saan kumapay ang maulit day nga ipapanyo iti resto bar. Sigod kat masapsapan ni dadim nga agaw awid. Idi la malumaan na ladaw. Ha? Sipsiputan nyo ni Daddy, auntie? Saan matkit di? Ngam basta malum. Kat makitak tilugan na alumabas dito'y ayan ko. Ngam idi kalman. Rabiin anapalabas ko tilugan na. Dinamagyo ko maka ni Daddy, auntie. Saan kumat ngamin nga ammo no apay? Ah? Ay nalipatan mong ti dinamag ko basang. Mas daawak lang amin. Gumatangak iti soft drink kan tinapay, auntie. Sige basang. Mabiit lang ha. Tamangala ah. Nagapwam ka di iha. Itay pengawan ka. Napanang di ta store, mami. Dinamag ni Auntie Olive. No apay ka no analadaw asimbangpat ni Daddy, rabi Anya? Apa yan dinamag na dayta? Sipsiputan na ka din ni dadim? Dayta timbagakan ko na, mami. Dinamag ko. No sipsiputan na ni Daddy. Kat, anya tinsungbat na. Lipatag ka nun ti saludsod na, mami. Ay, unay kat dagiti tattao nga usyuseron aya. Apay ngamin, analadaw ni Daddy rabi mami. Adala na panandakin ni Leo agayam na anak. Sige nga Ruth, tamapanak mo taniten ti trabaho. Manipod na napasamak kada kami ka ni Jack. Saan nga pagpakita kanya? No saan nga agpakita, bayamon? Nagado lalaki tita. Kuma, amangan no agbunga tinaramid na kanya. Padasam aban ni itang ni Sir Eddie. Sigurado nga agnamay ka iti sidong na. Ada samat asawa na. Ore adda ah. Saan ka mat na mapanigibalay da? Agyan kayo mat iti sa balay. Kayat mo asawan. Ore maisa akabit. Ado mat ti kasta, saan ka ni? Sa bagay. Sapay amangan no agbunga tinaramid kanyak ni Jack. Ikagumaan ta pagtinagan na iti aggayam. Anya di kayat mo asawan? Asino nga gayam? Da Sir Eddie kan Leo. Amom, ginabartik ni Leo. Inarum ka. Kayat mo matday dya abakla? Agpada kayo alalaki. Ore man, katamom, may sagayam abalik bayan. Ngam dandani karon sumrek kas nurse iti may nga ospital iti syudad. Anya? Nurse gayam tiloko abakla? Saan ka di nga itajay ko nam apanang rugi medya ospital? Wen, bro. Hangam inton saan para rabi iti shift ko. Intaman manan ni Jerry's Tobar. Saan nga iti malem? Ang mga numaladawa ka sumangpet. Kat masayar tirik na ni Grace. Okay. Mga ramid ta nga rod iti schedule ta. Kada Sabado iti bigat. Mapantay Jerry's Tobar. Agawid takal pasan ti pangal daw. Masapa kamutten nga agawid iti malam. O sige. Sabado inton bigat. Mabalin ko lata abilinan ti maysa kadag iti talkak iti opisina. Okay. Fix schedule ta dayta. Makirelyebo akmat iti kadwak to a nurse para iti aldaw ti Sabado. Saan siguro mat nga agriri ni Grace? Ta sa anak amaladaw nga agawid. Timit ka aruba mi ani Eddie ti umunag iti resto ba? Adda kadwa na anak katalikod a babae. At idok ti buok na. Ha? Nagkibindangay munag. Ay, jakmat mabalin ti umunag dita. Taamangan no makita nak ni Eddie. Kat agata pa sipsiputak. Ay, anya nga tatiramidak. Kasino nga ta tinakatalikod nga atidog ti buok na? Ay, idanon ko nga ta daytoy kin ni Grace. Aramid talita ka din, tinagtulagan ta nga aramidan kadagiti duha. Aguray tapay mata.
agpamarang ta na sayaan tapno di da dumlaw. Sa bagay, jay ko nada iti Tagalog nga, unti-unti, dahan-dahan. No makarelasyon ko ray tab. Andan para bayad iti abang. Kaya dapay sugar daddy ko. Apay a sugar daddy. Sugar mommy, ah? Ito ko mga sugar mami kat lalaki mo't di bakla. Suntun ti bang bayad iti abang ti paggigyan ng kakwarto. Higit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na, ngagik katakmet dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan kwa na. Ikagumaan nga artapan ti asawa na. Tapos kanton ti kayat na ka din na. Apay ko mga sugar mami kat lalaki ba't ti bakla. Isunton ti mang bayad iti abang iti paggigyan ng kakwarto. Lalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na ngagik katakmet dito eh. Ta ipamaysak ti mga sikaso kan kwa na. Ikagumaan nga artapan ti asawa na. Tapos si kanto ti kayat na ka din na. Sapol nga ro da pagtinulungan ta. No kasano ida amapatenag. Tapno adda pang namnamaan ta. Ago derak man iti pampaturog. At nagayam kong aglaklako iti kasjay ka. Anyat nga kami din tayo iti pampaturog. Nagkapoy kalakit ni. Ilaok taa iti inumunda no umay dan tumanon. No kasta. Kapilitan na makaturog na. Paturugan tanto ida iti asidag. Uy, Maawatan ka gayam. Nalaing ka talaga. imbag, naawatan mo't lang. Ti kayat ko ang mapasama. Ngam, saan mo na masapol nga aramatong tibak lang? Tamadlaw na kayat na ka. Ngam ni Eddie, ti pangaramatan. No agpadada ang makaturog. Kat paturugan ta ida itiin. Adaawag ti kabsat ko iha. Masapol ang mapantay di lugar mi. Tanatay kano ti asawa na. Nabayag ka di tayo nagpaspasya rin di Visayas, taadayo. Italaan, tanatayan ni Uncle, Mami. Wen nga rod anak ko. Masapol ang mapantamot. Uray agbatin ti asawam ditoy. Tapno adamot agbati dito'y balay. Uwan Mami. Kasano nga'y tinegosyo na ano umaymat. Imbag kanya, taadalat tadagiti talkak iti restaurant ko. Itugot ta ni Eden. Nabayag asaan mo't anap-napan ijay. Uwan Mami. Agri-relakit di, no saan ta nga isurot. Mami, sadino ka diti papananyo kada lola? Papanantayo ko nam iha, ta sumurot ka. Mapantayo iti lugar ti kabsat na. Natay ka no ngamin ti asawa na. Ay, no kasta? Sumagmamanungal daw tayo ijay, Mami? Wan anak, agawid tayon to, inton malpas ang maitabon ni Uncle Toto. Makapasyarak matlaangan ijay lugar da lola. Isa amang sagana ka iti umanay nga arwatam, aging gaadi tayo agawid. Uwan, Mami, inak isagana dagiti ka sa pula. Oy, bro. Sabado ita. Ang mga nunalipatam ti schedule ta. Awan itatitawi di balay mi. Adda na panandaan na tayan. Natay ti asawa ti kabsat ti katuga nga kababae. Ay, mayat kit di at awan parikot. Uray maladaw ka nga agawid. Awan pagdanagam, tawan ti agungat. Ha? Awan agungat ko nam? Sabagay, mabalinta ti mga nijay. Santan nga agluto. Agurad talangan iti kananta, mabalinen. Isu ang mapantan. Tapno makasango tapay dagiti kabarbaro agagayem ta ijay resto bar. Sabagay, italay nga aramidak da ito'y. San kuntun nga ulitin? Ay na, agkita kami manan iti Prince Charming ko. Alwadam kit di tamangan no addakat paggastusa madina oras. Ada ka din nagatang mo, ijagon ko nam apampaturo. Abda,
nakasagaran nga usarin tayo ton umay na iti padpadaanan ta. Sabado inton bigat, saan ka di? Dayta ti aldaw, akanayon da ngayon umay. Ay, word. Maaramat tamot langan tinsaganak. Kat sapay kumatagbali kita. No, agbalay kita. Aramidag ti amin, tapno matagikwak ni Eddie, nga oray adnan asawa na. Kamnay, di kan tumat mangliplipat no si kanton tibak ng loka. Saan ko pulo sa malipatan ti gayem ko, kan partner ko iti kalukwan anya. Ha? Anya kalokwan. Nagsingpurtak tupay. Nasingsing patakpay, kunamsa. Anya ti order you, tay nakalaan, Mr. Handsome Boy? Kas iti sigod nga order ni Miss Beautiful. Mabalin ka diti makisango kada kayo nga uminom? Wala, Miss. Nalaing ka kadi nga uminom? Saan man? No lang ada mangawis kada kami. Sige nga, Rod. Makisango kayo. Tapno adu tayo nga uminom. Okay, you're the boss. Bro, uray kaskasan mo. Napintas mo't dahit a waitressan niya. When met, bro? Napintas met ti loka. Medyo mabayagan tayo gayam dito'y iha. Taurayan da pa'y ti anak na nga agapo iti abroad. Uray ko mano asidag. Taagawid tayo pa'y. Sa tayon to agsubli, mami. Anusad tayo pa'y basit ti agyan dito'y iha. Italaag mo't na ito'y. Babayag tumanan asaan tayo ang makaumay dito'y. Anya pa'y ngay, no di kasta, mami. Sapay, awan ti signal dito a lugar. Daytamot ti parikot dito'y. Masapol amapan ka pa ijay ili. Ijay tayan ti signal. Masadutak mo tamag na, mami. Adayo pa'y ti pagnaan, sakbay ang makalugan ngagpaili. Dayta ti may sapim manawan mi dito'y kanidadi yu idi. Baksang gasat. Tanasapa mo't ni daddy apim musay, gapu iti sakit na. Imbaglakit din ta bakasyon ita. Ado ko matilangan ko, mami. Wen nga rod, anak. Masikuranak dito'y. Awan serbi ti cellphone ko. Wen nga rod, masadutak matamag na. Adayo ti mapagna sakbay ang makalugan ang mapan ili. No makatext wenno makaawag laang. Umunatan samet nga gawid, mami. Agbati pa'y laang ni Lola no kayat na. Ha? Sige. Kasaritak ni Lola, no anya ti kunana. Ibagam mami. Masikuranak at talaga dito'y. Awan pa'y signal. Adda tayo iti kabambantayan. Cheers, kakadwa. Naragsak gayam, nagsasango tayo ng uminom. Ay nak, kanayon na maulit daytoy. Uy na, mayat kayo nga minakainom adwaket. Nakapsot samot ng uminom ti kadwa tayo. Nagdumog matan. Ha? Ay na, saan nga min anaruam day nga uminom? Inawis ko lang amin. Tulungan tayo, taipan tayo ijayin. Ada kwarto ijaya pagturugan na. Ha? Ayaw na niya. O sige, tulungan tayo man nga ro tigayam ko. Ay talagayam. Tulungan tayo tagayam tayo kat nga raon. Sige, tayo nakitaan. No ayan tinapintas abakan ti akwarto ijayin. Ado nga min tinakitak a guest, anapan ijayin. Turista samat dagi jay. Sige nga ron, ipantayon. Leo, sa labayan tayo pantay tiin. Sige, kakadwa. Sa labayan yun, tasurutan da. Sino ti kadwak iti kama? Apay alamong lamok. Nakaring ka matgaya man, my love. My love? Apay nga inawagan ak iti my love.
Si Kamat, bartak mo kadila ang tinaramid mo kanya? Kabayatan nga inawagan na iti my love. Ti amok kat ni Grace ti kadwak. Grace gayam tinagan ti asawam. Awan na nyaman na kanya. Basta ikanak iti oras mo. Kayat mo asawan. Mayat ka nga balin a kiridak. No lakit di ada pa nagayat mo kanya. Apay kit din na saan. Ay ayatan ka ngamin. Uray, makibingbingay lang iti ayat mo. Bayadak langan ti inaramid ko kan. Kat lipatin tanti amin. Sana mabalin, Eddie. Diyak lakit di kayat. Diyak kabala na mapukaw ka. Ngam amumat nga at asawak. Diyan nga rod ko na kun. Uray pasitla pa nagayat ti bingay mo kanya. Ano sak? Kas dati pa nagayat ko kan ka. Anya da ito'y anaramid ko. Sigurado lakit di amasaktan ti asawak. Numaamuan na ti amin. Aglidayak lakit di kas na unay no panawan na. Diyay ko na kun. Oray basitla pa nagayat mo. Ano sak? Gaputa ay ayatan ka. Payakas taunay ti pan nakariribok mo, bro. Mariribukan ako na eh. Jack amo na ibagakin ka da ito'y wano saan. Amo kung ti parikot mo. Nakitak amay may sa akwarto tinagturugan nyo kani Sara. Kasano numamo ni Grace? Sigurado laki di ama sa tirik nana. Sino kumatimangi danon? Madanagan bro. Saan ka di nga awan dakas apalimad adis mo aw? Ay na, saan kumaati masakbayan? Amabayag pa'y amapasamak ti pagdanagam. No di kat ti agdam hati sangwam. Saan ka asimurot ijay na pananda, Grace? Saan ka di, Manong? Sana kasi murot. Tas sana mabalin na panawak ti negosyo kading. Basta ka di. Pati ka di, Rabi. Kat agyan ka ijay ayan tinegosyo. Apay anadamag mo pa'y tikas. Nadamag ko lang, mat. Ta saan ka ngamin asumang sangpet, Manong? Amo ka din ni Grace date na. Anya ko matiam muna. Kan, anya ka di ti sasawal mo. Si kalaan ti makaam mo. Saan ka di, Manong? Sa dinong ay ti pagturturugam no awan ni Grace. Diyak ka mo ti bagbagam. Hala, pinakpay. Adda importante apapanak. Kasla adda karakar na kini Manong Ed. Kaya't ko adoktanan ti amin. Apay asaan nga agaw-awid dito. Napan nagtrabaho dagiti duha. Masigurado kung may tumanan ni Leo. Ang kasano ka? Umay ka di manan ni Edim? Madlaw nga ay ayatan na unay dayja Grace. Imbaga na abayadan na kanulaangan. Talipatan min ti amin. Saan mo nga ipalubos Ibagam ka di. Ano panawan na ka? Ibagam ka ni Grace ti relasyon nyo. Mayat timbagam. But ngat. Tapno di nakisina. Nang runa, takasla nagbungat inaramid kanyat ni Jack. Ibagam ket di ka ni Eddie. Nga iso ti ama. Tapno addan to sustento nga itidnaken ka no madaron ti tiyempo. Mayat talaga amin asing-asing mo. Aramatam ka di ti utak mo. Tapno nasaya to ti mas bayam. Bayam, tainton addan makabulan. Agpakita ak iti doktor. Nung mapanagna ka na masikugak, ibagak ka ni Eddie nga iso ti ama. Naitamang ti kayat ko ken ka. Amo nga aramatan ti utak mo. Agawitan mami. Agpakuyog ta kadagiti kasinsin ko. Taumunatan ijay lugar tayo. O sige anak, agpaitulod ta nga rod. Tadyak unay masurutan ti dalan a bumabay ti bantay. Wan, mami.
Itulod dan tumat ni Lola inton agawid. Takayat na pa'y matiagbati ditoy. O sige nga rod anak, isagana mo dagiti gamit mo. Kailiw kumatan ni Daddy, Mami. Oray siya, kailiw kumatan. Kaasimot nga agmay-may sana bati iji balay tayo. Masurpresa lakit di, Mami. Di na namnamaan na sumangpot ta. Sigurado lakit di, akanayon na taasagsagaan asumangpet. Bro, agawid akpay. Tay nakagsukat, sakbay ang mapanak iji ospital. Uray sak, bro. Inakbiti di balay. Nasapa pa'y mat. Jak nakapag-shower dito'y in. Tawan pagsukatak. Ay, day tangarod kat. Ay, intun maminsan. Mangitugot talangan iti pagsukatan ta. Tapnos antan nga agawid. Ket, kasanon tinagsukatan ta? Ibati ta ka di dito'y in? Ay, una. Ala, agawid kan. Tagawid akmaten. Inton Sabadon tumanen, bro. Dito'y tamanen amaturog, kan happy-happy. Ariglado, ah. Kaano nga ta sumangpet the grace kanti anak mi? Mailiwak pa ikit din kadakwadan. May kawak ngagmay sa dito'y balay. Nakaarami daklakit nga rod iti sana may parbang. Ibatik pa'y dagiti badok itirabaw ti kama. Tain nagpayak shower. Sakbay ang mapanak iti opisina. At datan dito'y balay, Mami. I-charge ko ti cellphone ko, tawagak ni Daddy. Saan mo pa'y nga awagan ni Dadim? Tapno masurpresa inton sumangpet. Mailiwak nga minan ka ni Daddy, Mami. Nukas tati ko nam. Oh, di iso ti masurot. Good girl. Sige, ingka pa ije kwartom. Tamapanak mo't ije kwartom ika ni Dadim. Okay, Mami. Ay. Nagadumot pan alupot itirapaw ti kama. Kaawatan anamurang dagito'y alupot. Alag idataipan ko ije laundry room. Apay ngay asabali abang banglo ti masayop ko kadagiti dadto makawas na. Adalem ti lipstick iti bado na. Nagado alupot iti rabaw ti kama. Kaawatan anamurang amin dagiti alupot. Alag ida taipan ko iti laundry room. Apaya sa bali ti masayop ko nga ang ti bangbanglo. Dapay lemma ti lipstick iti bato na. Jak naka-grocery. Isolakwan nakman iti sabon mo, Olive. Adda ka matgaya man, Grace. Medyo nabayagan kayo itinapalan nyo, ah. Nabati pa'y ket din ni Mami ijay, Taurayon da pa'y ti kanakan na nga agapo ijay abroad. Ayun, gayam. Adda ka di pagturugan ni Manong Eddie iji opisina na? Ha? Apaya na damag mo day ta? Iso siguro ti pagturturugan na idiawan kayo. Ha? Apay? Man-mano ka di idi nga agawin? Wanmat. No daddo makat bigaten no lumabas ti kotse na ditoy. Inton kwan, mapanmanin. Mapan ka di agsukat mo ako. Ano ti lupot na itirabaw ti kat? Oh, Grace, naikulang kamatan. Ha? Oh, at iti sabon agat-gatangam. Ngamni saan mo ko mga idandanon kin nila kay mo ti imbagakan ka, tapno dinak ungtan. Nalpasan ti Jutik. Mabalin ka di ama pantamanan iti restobar? Ngam, saan mat Sabado ita? Uray saan Sabado? No kayat ta, mabalin na tamat. Sabagay. Kaya't kumatama kasarita na imbag ni Sara. Imawag namin itay. Kat imbaga na nga da kano importante nga ibaga na kanya. Matlagayam. No anyaman day ta nga importante nga ibaga na. Mabalin ka di amaamwak tumet. At dayamat may sekreto ken ka. Anya nga tat ibaga na ken ka.
Wala. Agrubot ka nga roden tamapantan ijay restobar. Kalpasan na. Ijay in tumanan ti pagturugan ta. Okay, mapantangan ho din. Anya ka diti ko na mga importante nga ibagan, Sara. Nagapuak iti Dr. Eddie Kalman. Imbaga ti doktora masikuga. Kaawatan ang nagbunga at gusto inaramid ta. Anya, adan to alta. Rumpag kumamaragsakan ka, saan ka di? Nagragsakan, tadanton anak ta. Oh, kasano ita da ito yan? Kasano ni Grace kanti anak mi? Di mo ko mapakariribukan ti mabalin na mapasamak. Ti importante, adan anak ta. Kastoy nga ron ti aramiden ta. Numasiko. Saan arumbay nga agtrabaho ka pa dito yung Escobar? Masano nga, itigatang ko kadagiti masapsapol ko. No saan ako nga agtrabaho. Mangalak iti apartment apagyan. Pasaray umay kabisitahin iti apartment nga alaet apagyan. Ano pagkaragsakam ha? Nangabag ka ka diti pinustaam? Dati mauding aldaw ko dito yung resto bar. Agyanak pa yan iti apartment, amangura iti panagdaktil ti tiyan ko. Apartment, kunam? Imbaga ka ni Eddie masikuga. Imbaga na sumardang ako nga agtrabaho dito yung resto bar. Iyalaan na ka iti apartment. Tagasat kang gayam. Oh, agsweldo tayon inton malam. Agpakana ka kanin ka ni boss? Wen, madamdama, umaynak dagasan ni Eddie dito eh. Itulod na, iti apartment ko. Okay. Mamati ka di nga anak na tisikog mo? Iso nga ron apa ikatanak dito yung resto bar. Takaasi ka no, ti agbalin nga anak mi. Mapunta ka din iti apartment ako nam, Eddie? Wen, ijay kan nga yan. Masapol nga nadam ti baging. Tapno na salon at to ti an. Kasano dagiti aramatan ijay? Dagiti alikaman ti kayat ko asawan. Saan mo napagparikutan din? Ang dami ni Jan. Kayat mo asawan? Nakagatang kan? Wait. Anda inawagak ka nang itilibat sa dagiti amin na gamit iti kusina, kan salas. Ikang kalangan iti igatang mo kadagiti kasapunan tani. Thank you very much, honey. Ay, ayatan ka una eh. Undang nga rin. Tapno makitam ti apartment. Magaka na naglakad nga ron ang makakita iti bagbagam nga apartment. Nagpintasan, honey. Itakla nga mapadasan ti agyan iti apartment. Kwarto lang ti abanga kapag giganan mi. Ita, apartment. Nalawa pa iti sala. Bukod a kwarto. Kusina kan aminan. Basit lang da ita, nagpayi iti anak. Ay ayatan ka unay, Eddie. Ikarik apag serbian ka iti amin a puso. Alam, mapanta ni Jay kusina. Tapno makitam dagiti gamit ijeng. Okay, mapantan, honey. Wow! Nagpintasan! Kursunadak ti Maris ti Ref aginatang mo. Green? Paboritong Amaris ti green. Nasayat mo ta magustuhan ti ginatang ko aparakin ka. Hello, darling. Ayan mo ka di, Grace. Malaman Apay adi ka pa'y nagawid, darling. Ayan mo ka di. Ay? Adda kayo ka din dito lugar tayo? Saan ka kuman nga awagan? Tapno ma-surprise ka inton sumangpag ka. Namdi ka matla agawid din. Maturog ka kadi iti imbaga ni Olive apag turturugang. Ha? Saan, darling? Diya ka mo nga da kayon. Orayan da. Umaya kon. Asino ti mawag? Tagdardaras ka matapumanaw, honey. Ni Grace. Si Mang Peddan. Masapol nga agawid akon. Ayan nga iti ko na mga ibatim apara iti kusina. Ay, mabit lang ta ibatik. Tay nakon. Inton bigat ka nga agawid, honey.
May sak dito yung rabi eh. Sana mabalin ang maturugak dito eh. Tas simbangpat gaya man da Grace. Kabutang mo ka din ni Grace, honey. Saan ko akabuteng? Ala, ditakan. Mapanakon. Pimanawan ni Eddie. Madlaw nga ay ayatan na launay ti agnagan iti Grace. Nga, sana mabalin da ito eh. Masapol nga artapak day jay ag Grace. Tapno siya ti ituloy na akas asawa na. Makita no sino tinalalay. Masapol asyak ti mang tagikwa ni Eddie. Kanti kinabak nang na. Nagmayat, daytoy ayan ko nga apartment. Ni Adrian. Hello, Adrian? Nakaawag ka man? Ay, loka. Di ka mo't agi padamagan. No kasanot ti agyan iti apartment. Enjoy kayo kadi kundi Eddie? Nakatugawak ka na kadikwatro itinalamuyot a sofa. Angan, masurunak? Tainawagan ti agnagan iti Grace ni Eddie kat nagdardaras a rimuar. Kaya't maasawan, pimanawan dita. As in, agmay-may saka iti apartment mo? Kasta nga rod, no saan ko mga imawag ti bruha, kadwak ko maita ni Eddie. Anya nga rod, kat bumulbulod ka laeng. Sana balik, ta adda ka dita apartment mo. Masigurado ka kumpleto ka iti appliances dita. Wan matkit di? Ang masayang, ta saan asyak tinagbalin nga asawa ni Eddie. Siyak kumatibak nang, saan kat aday jay a Grace. Naggapom ka di, darling. No saan ka nga inawagan? Saan ka kumapaya si Mangpet? Saan man, darling? Adala ngamin impa-repair ko itilugan. Naimbag ta nakaawid kayon. Mailiw ako na yan kada kayo. Kasta kami mat iti anak mo. Mailiw kami kan ka. Iso a pinanawan mi pa ni Mami iti Visayas. Sumarunon tulaangan. Kumusta matinapanan nyo ijay? Daddy, nasulinak ijay. Awan pa'y signal. Diyak pa'y makaayayam iti cellphone. Di ka pa'y maawagan. Boring ijay. Ngam kasjay ti biyagmi di ubing kami pa eh. Awan ti cellphone, iso ati ay ayam mi kat patentero. Sigking, linnemangan ken anya pa'y dita asan na cellphone. Iso ti ay ayam da ijay, Daddy. At dapat di kugtaran da tilata. Inton maitapis. Mapanpidotan ti maysa. Sakbay ang mapan agbirok iti kadwana ang naglamang. Kasjay kami di ubing kami, anak. Ita, panay cellphone lang ang tigam dagiti ubing. Apay nga dalam mati lipstick iti polong. At dapay sa bali abang banglo na sayup ko kadagiti dagduma abadong. Lipstick? Amang ano tayo nadungpar ko a babae di magmagnak. Amang ano na isagid ti rupa na itibadok. Basta kati. Sige, nakasaganan ti lamisaan. Intay manganan, kalpasan na makasukat ka. Sigurado man na mabsugak ita. Tadan tinalaing agluto iti naimas amakan. No saan ka lang ay ayatan, saan akon ang nagluto, tanabanugak iti biyahe. Kayat ko lang amin amabsog ti asawa. Agyaman ak, darling. Kailiw ka, ken tinaimas a lutom. Saan ka kadimot lang ang nagaramid iti may kaniwas? Kabayatan nga awan kami kani Eden? Anya ko maamay kaniwas, darling. Intayo kat manganin. Tani, mabisina kon. Hello, Lola. Adda ka kaditi ili, ta nakaawag ka? Wan, apo. Intuludak dito'y ili, taumayak batan dita. Mapan kayo ka din iti pantalan, Lola? Wan, apo. I-text ko no niya nga oras ka agrubot ti pagluganak. Wan, Lola. I-text siyo no makadanon kayo manan iti pantalan. Kan, no aglugan kayo iti bus. Wan, apo.
Ibagam ka ni mamim, tasabtan dakto, wan? Wan, Lola. Ibagak to ka ni Mami, tas sumabat kami to ije terminal ti bus. Wan man nga rod, apo. Sige nga ro din, Lola. Bye! Nagpintas mat nga paiso na ito apartment mo, friend. Naglawa. Maragsakan ak unay. Tanamati ni Eddie nga iso ti amati si Kugko. Nagswerte ka. Ako ka. Makitkitam ka rin pa na dyaadyak nga amat ti sikog mo. Uray saan ko na makitkita? Awan tumatlat serbi na tao. Manglilipot. Imbaga, tada ni Eddie amang itakdari ti inaramid ti langgong. At dapay apartment mo adi na oras. Kompleto pa iti appliances. Iso saan ko apaluspusan tinaimbag agasat ko? Iti sidong ni Eddie. Bongga nagpaiso ti nasaraka mapagbagasan. Aginggat kaano nga tada ito. Ha? Anyat kayat mo asawan? Nungay maduktalan ka asawa na, kat indarum na kayo. Kulong kipagtungpalan niyo. Adaman-damaga, Grace. Dinamag mo ka din kin ni Manong Eddie no nagturturugan na idiawan ka? Amang iti bakante a kwarto iti opisina na. Adapay dakkel a sofa ijay a mabalin na apagidaan no kayat na. Kasta ka di? Ay, kas lang amin addam-ading agparparik na kanya. Anya ko madaytang agparparik na kan ka. Narigat nga min tagsasaong amangan no agkibaltang ti atap ko. Kasadamot atap ko a palso a mapaspasamak. No si kati pagaramidan ti asawam iti may kaniwas. Anya karamidam? Anya may kaniwas ti kayat mo asawan. Kas kumay ti agbabae. Apay ko mga agbabae, kat sa anak mat nga gurkurang kan kwa na. Imposible a mapasamak dayta, Olive. Ring-aring ti cellphone ni Eddie. Adan sapay lang iti banyo. Mami! Nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na. Napan ka din iti opisina? Ada pa iti banyo, anak. Kitaan ng tulangan, inton madamdama. Kitaan nyo ano anya dayta, Mami. Amang ano emergency. Nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na, Mami. Napan ka din iti opisina? Adan sapay iti banyo, anak. Kitaan ng tulangan, inton madamdama. Kitaan yun ano anya dayta, Mami. Amang ano emergency. Ada pa nga tayo iti banyo. Jakmat na nga ganagandar tilugan na. Inakitaan no at dapat tilugan iti garahe. O sige, anak. Ay. Mami, awan mo. Sige, anak. Kitaot man, no asino ti umawawag. Hello? Hello? Asino da ito'y? Ayun ka din ni Eddie. Apay nga dakan ka ti cellphone na. Asino da ka di? Anya ti masapol yu iti asawak? Edad mo kan kuha na ti cellphone. Ada ibaga. Awan dito'y ni Eddie. Nabati na ti cellphone na. Saan ka di mabalin nga ibagam kanya? Taidanon kulatan kan kuha na? Iniwakon kan kuha na. Di matlang pakitan. Sino ka? Apay akailiw mo ti asawak? Asawa ta adwa ko na. Bye. Anya? Asino dyan mawag, Mami? Apay ana ikulang kayo. Sino day chay? Apay kas chay timbaga na. Pudno nga ta. Ti anya, Mami? Mapan ka pa iti kwartom, anak. Ibagam ka ni Lolam, taumay dito eh. Wan, Mami. Adan sa ni Lola iti kusina. Sige, inak ayaban. Pudno nga ta dito eh. Manulaang alawas nga awanak. Adda ka din kasukat ko. Apay anak ko, kas kala natukawan iti ulag. Ada,
imawag a babae, mami. Dinamag ko no asino. Kat, kuna na nga, asawa ka numot ni Eddie. Anya? Saan nga tarong number? Wano, agban na ti imawag? Imposible, mami. Diyak maawat alukunak ti asawak. Iha, saan mo pa'y nga amuno anya ti pudno? Pankampay nga umuna. Kita agmanan, no ada text na. Sakbay nga agsakit tinakam mo. Agdamag ka pa'y nga umuna iti asawam, iha. Ada text nga agpayso ti agnagat ti Sara. Basaot man. Hello? Han, di ka matla umayan dito apartment. Agmay sa akanayon dito ay. Diyos ko! Apay akas lamadandanagan ka. Ay na, bigbigat. Mapanak kumakat ijay trabaho. Nabatik sa mo ti cellphone ko, ije balay. Awan mo't iti bulsak. Amangan mo't no da ijay bag mo. Kinita kat awan. Panagkunak kat nabatik, ije balay. Ay na. Ikararag mula ngin. Asapay la kumatasan nga umawag. Wano ag-text ni Sara. Ay no, delikado ka. Sana mabalin. Masair lakit diti asawak. No adda mabasa na a text ni Sara. Saan ang mabalin? Kat, anya pa'y lang teraramidam ngay. Ingkalayan na. Siging Rod. Panawan kan. Tay nakalaan ti cellphone ko. Saan ang mabalin nga adda mabasa ijay ni Grace? Nagsubli ka kadi. Gapo iti nabati ma cellphone mo. Anya tinagkurangakan ka, Eddie. Inaramid ko amin ti kunak. Apay na insukat na. Saan ka nga insukat, darling? Please. Ulbod! Napod nang ayayatan nag. Apay nga rod nga adda Sara iti biyag mo. Saan ko nga ayatin ni Sara? Patyan na kuma. Hindi nakarakol pa naudas ka. Impay ko ti amin ko kan ka. Anya pa iti kurang. Pakawanan na kuma, darling. Siga ti ayayat. Inayat ka iti napudno. Nagtalaga kiti kastaunay kan ka. Ngamayan day tapa nagtalaga. Maglilipot ka. Anya ti aramida. Tapno mapakawan na klaro. Pangasim tay bagama. Aramida ka amin mo. Promise. Mida. Saan ka pa kita kanyak? Kaslabong ti baro kung ko magkakit-kita kan ka. Pumanaw ka! Apay akas kalan ako taran abilit, honey. Umanag ka, tailutag tinasakit mo. Apay nga imawag kay Jibalay. Apay nga imbagam kini Grace ti amin. Adamat karbangak, saan ka di? Awan ti karbangam kanyak. Ta imbagak met abayadan ka, ngem di mo kayat. Saan ko nga ilako kan ka ti ayat ko, honey? Ay, ayatan ka nga, min. Saan ka nga ay ayatan? Inyalaan ka lang iti apartment para iti anak ta. Awan relasyon ta. No awan relasyon ta? Apay nga rod, anaturog kay ti ayan ko. Basta, saan ka nga ay ayatan? Ti asawak ti ay ayatek. Amok nga iso ti legal wife. Mistress nakmat. Iti sumagmamano abulan na panagdan nata. Inayat ka iti kastaunay. Ay, ayatan ka unay, Eddie. Di ta ka man laingan. Dinadaal mo ti relasyon mi iti asawak. Hello, Sara. Itamang pa nga imawag ka. Kita man ni Eddie. Makapong tutunay. Pinataray na ti kotse na. Nagparta, di pa nagpataray na. Ay na. Ay sus, kas dyan na day dyan no makapungtot. Agpataray iti napardas. Ay, ang mga numadisgrasya. Overspeeding lakit di manen. Yati aramidan ang mga numadisgrasya. Ay, sapay awan ti dengdenggan na day dyan no makapungtot.
Uy, delikadon sa. Anya nga minti inaramid mo. Inawagak ni Eddie. Ni Grace, tinakasumbat ka nakabasa iti text ko. Hala ka. Apay nga inaramid mo dayta. Uy, delikado nga roden Sigurado nga addasaan anasaya at amapasamak. Hoy, sigan tumat ngamin. Tilay nararamid mo. Hello, Grace. Adda ka didita ni Eddie? Ada ka di amo may papan kada Eddie kan Sarah. Aha. Ay, Grace. Sikat ti ayatan ti asawan. Nupudlo ngay ayatan na. Di na kumainsukat. Ay nga, saan ko maakasta, friend? Amangan ngamin na madisgrasya ni Eddie. Ngamin, agpatpataray day jay itinapartak no kas di makapungtot. Ada ka di maaramidan tayo. Nukas ti aramidan na. Ay na, madanagan na klaunay. Kaasimat ni Eddie. Asino itatit kaasi? Iso nang lipot. Wano siya ka naliputan. Ha? Ay, hindi ka mo ti aramidek. Ay, ang mga numadamdam Adan iti ospital ti asawam. Ay, pakawanam kuman, Grace. Apay ngayon may kaditeris to bar. Dakkelan ti tiyan mo. Ningamin, Eddie. Pinapanaw samat ti asawa na. Imay di apartment ang makapungpungtot. Amo ka diti asawa natin, may papan ka na kayo? Inawagak kan in text ko ti cellphone ni Eddie. Ni Grace ti nakasumbat. Kan nakabasa iti text ko. Very good. Masiguradok nga outside ako lambo. Iso anak pa ni di apartment. Orayom, masiguradok nga agsugdi di apartment. No saan nga awatan ti asawa na. Kas na nga ta? Mag-awidak nga rudan. Tapno addaak ni Jay apartment no mapan ay Jay. Baglang. Agawit kan. May kakit dito yan. Uy, adda aksidente kano iti downtown. Uy, inyag dati biktima ditoy. Uy, umunagak iti emergency room. Ni Eddie na itoy. Ado ti sugat na. Ay na. Grabe, tinapasama kan kwa na. Tayo ni Jansiyo. 50-50 ti pasyente. Wendok! Hello, asino ka di daytoy? Hello, tita. Ni Leo da itoy. Ibagam ko makan ni Grace ang aksidente ni Eddie. Serious ita. Aday di silid na, sana rumrumwar. Sangit a sangit. Ibagam iti babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwa na. Tita, ladingitak ti mapaspasama kada kwada. Ada ka di amom iti mapaspasama. Apay adi mo inanawa ti gayem mo. Wah, tita. O, sige, tita. Kibagayulatan ka ni Grace. Bye. Diyan ibagbaga ka ni Grace. Tapno saan ama na yun ang tisakit tinakam na. Anya ka din da ito mapaspasama kada kayo, Eddie. Uy, naaksidente ka. Nimot Grace, saan ka no arumrumwar? Uy, kaasimat. Uy, andan samat basol ko itinapasama. Uy, siyang gamin tinangawis ka ni Eddie anapan iti resto bar. Ay na, apo. Pangasim kumaa. Tasaan mo nga ipalubos nga dadakas ang mapasamak kada Eddie kan Grace. Ay, huwag gaya. Awagak ni Sarah. Tapno isulangan ti umay. Oh, Leo, nakaawag ka mat. Anya ti madamag. Ay na, adaak ita dito'y ruwar ti ospital. Tawan signal iji uneg. Ay na, Sarah. Serious ti kasasaad ni Eddie. At ICU. Anya? Serious ko nam? Anya tinapasamag? Naaksidente. Numabalin. Umay ka kumata sublatan nak. Ay na, napuyatan nak anang bantay kan kwa na. Sige, itamat lang. Umayak dito ospital.
Sige, agyaman ha. Awan pa'y ngamin pulos turog ko. Okay, mabitak lang. Madamdama, adaak ditan, Leo. Apay adi ka mangmangan, mami. Kasano no at amadi ang mapasamakan ka. Kasano akton, mami. Diyak ka ba ulan no awan ka, mami. Ala, ingka mga anak. Bayanak lang dito'y. Diyak kayat mo ti mga no di ka mangan, mami. Umay kan ata mangantan. Please, mami. Manganta ko man, tamabisina kon. Oo, sige. Saan arumbang mairaman ka mabisinan? Saan arumbang apailuyo sakit tinakam? Si kalangan ti pangipayak iti amin nga oras ko. Apay ngamin, mami. Anya ka di ti parikutyo. Ayan ni daddy. Adan iti sidong ti sabali, anak. Anya? Diyak maawatan, mami. Saan na day ti pagsaritaan ta? Agsakit lang ti barukong ko. Ala, intakat manganan. Tasumragak itay di restaurant. Sumurot ka kanya. Sige, mami. Imbag tarimwar kamatlaangan, iha. Napanunot ka ngamin ti anak ko, mami. Kasi ang mairaman. Husto tako nam, iha. Anya nga rod, at daditaan, saan mo na maibabawi dagiti pasamak? Nagsakit namin na panunutan, mami. Napudno akan kwa na. Ngam di nagayam kap-kap na kan. Ta nagsapol pa iti sa bali. Ngam idisaan ka rumrumwar, imawag ni Leo. Adda ka no di ospital ni Eddie. Na aksidente ka no. Anya tinsong batyo iti awag ni Leo, mami. Gapo iti surun ko. Imbagak nga awagan na day di babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwa na. Kasta ka di, mami. Nalabit nga dangarudan ijay ti kabit na amang banbantay kan kwa na. Agtrabaho akit di, para iti anak ni. Bay ak idaadway di ospital. Numangmangagnak, Eddie. Ikutim ko matiramay mo. Pangaasim. Mayat matan ti vital signs na. Ang kuno ti doktor, nga mga no adama di abunga ti pan naka-aksidente na. Anya ti kayat mo asawan? Saan pa nga imbaga ti doktor? Ngam, namnamaan tayo ti imbaga na ama di a resulta na. Anya ka ta? Agbalin ka di abaldado? Uy, saan tayo pa ama ibaga? Ang depende ti mapasamak intun makariing. Urayan tayo ang makapuot ti kayat ko asawan. Anya ka ti mapasamak intun makapuot? Ay na, at dadanag ko no makapuot ni Eddie. Uy, tapay nga dadanag mo ako nam. Si kamat ni masabat ko, Leo. Kumusta ni Eddie? Oh, critical pa lang ti kasasaad na. Kumatos pa laeng. Adda ka din nadangaran iti unag ti bagina? Nalabit nga da iti utek. Nakarong amin ti pan nakadangran na. Gapo iti pan naka-aksidente na. Malasatan na nga ta. Uy, day tangaron ti pagdandanagak. Sapay lang kumata malasatan na. Anya ka di ti posible ang mapasamak no kas pangarigan makapuot. Saan ngagpapada ti tao? Depende ti bagina. Noan niya ti damage na. Leo, nagmulagat ni Eddie. Saan tayo pa abiglaen? O sige, inak pa iti ayan ti doktor. Sino ka? Hindi nakmabigbig, Eddie. Sa dinatayan ko. Apay nga ado tinakawayat kanyak. At day ti ima. Agong. Anya da kitoy. Leo, nagmulagat ni Eddie. Oh, saan tayo pa abiglaen? O sige, tayo nakayaban ti doktor. Sino ka?
Di na ko mabigbig, Eddie. Sa di mo tiyayan ko. Apay nga ado tinakawayat kanya ka. Aday ti ima. Iti agong. Anya dagipay. Sanyalin sa mga ating pasyente. Malasatan na ni patay. Walayo, itad mo nagtiin resetak. Ay na, wundok, kat agyaman na. Mapanta ka din ni restaurant, Mami? Wan anak, masapol nga agtrabaho ak para kan ka. Masapol asaan ko abaybay ang ti restaurant para iti masakbayan. Ayan ka din ni Daddy, Mami. Napanan iti sidong ti sabali. Saan mo nasapulan? Kabailan ka nga isakad, anak ko. Ngam kayat ko ang makita ni Daddy. Urayam nga umay nakasarungkaran. No napatag kamot laang kan kwa na. Saan ka kati napatagkan ko na, Mami? Saan ako napatpatgan ni Daddy, anak? Imposible, Mami. Jackpot yan. Uray siya. Saan ko matapad yan? Ngam naaramid naan. Apay adinak mabigbig ni Eddie, Leo. Kuna ti doktor, anatamaan iti anterograde amnesia. Anya ti anterograde amnesia? Malipatan na dagiti nabiit pa'y apasamak. Ngam, intak ang malagip na pa'y tinapalabas. Anya? Saan ka di ati amnesia kat awan malagip na? Ay na, anterograde laang nga rod. Nagduduma ti klase ti amnesia. Magasan tupay nga tadayta nga anterograde amnesia? Saan tayo nga amuno kaano? Depende dahi ta iti tao ang matamaan. Ngamin, adda makarecover. Adamat saan? Apay ajak meten makikita ni Dadim. Adan sa kano iti sidong ti sabali, Auntie. Anya? Addan iti sidong ti sabali ko nam? Di ka maawatan nga ubing. Uray siya, Auntie. Diyak mo't maawatan. Ngam, dayta ti imbaga ni Mami. Nagsingput ni Dadim. Imalatiw iti sabali. Anya nga'y malatiw, Auntie. Saan ko ang maawatan? Ay, damagam to kin ni Mami no anya dayta basang. Ay, gumatangak iti sabon, Auntie. Aglaba ka nun ni Lola. Ay, kaano pa'y kadi asaan na nagaw-awid ni Dadim basang? Nabayag mo't basiton. Ngam, saan ko binilang numanong nga aldaw? Mangankan, bro. Tapno daras ka pumigsa. Diyak kayat ti mangan. Kailiw ko ni Grace. Saan mo ka di at talaga ang malagip ni Sarah? Asino Sara? Diyay mangibagbag ang asawak. Awan asawak Sara. Bro, imbaga ti doktor ang mabalin mo ti agawid. Iawid ka ni di apartment mo nga ayan ni Sarah. Apartment. Adda apartment ko. Ada, bro. Ijay ka pa'y, tama siguradok ang nasakit pala ang tinakam ni Grace kan ka. Adda ka di basol ko iti asawak ako nam. Apay ang nasakit tinakam na kanyak. Kuha, bro. Malagip mo ton, wag subli ti lagip mo. Hanggang may mayat no ijay ka pa'y la apartment. Taka na yung nakangamapan ijay. Kumusta ang Leo? Agawid ka din? Wan, tulungan na. Ta ijay apartment ti pagawidan ni Eddie. Rumbang lang nga ijay. No sana pinagdalaw ti asawa na saan kumaan na aksidente. Oy na, saan tayo kumanga agpabasol no apay ang aksidente? Biktima pa'y lang ni Grace. No di na pinagdalaw, naliklikan ko matipan naka-aksidente na. Ngam saan namat nga imbaga nga agmaneho iti nakaparpartak. Saan ka di? Ngam panunuton tayo no apay a pinapanaw na.
Ha? Sige. Doon ko nga raw doon ti wheelchair. Mapantayon. O sige, at damatin ijerwar ti kotsek apang iluganan tayo. Sara, ilutom dagiti namnamaam akayat ni Eddie, tapno daras umimbag. Apay adina kayat no pakanat. Gatas laang kandanom, di kayat na. Ay, ala, padasak akasarita ang mangan, tapno daras umimbag. Sana la kayat ti uminom, no sikat ti mang painom. Ngam na siyak, di namat kayat. Sa nabali agyanak pa'y dito apartment, tapno maasikasok, kat daras umimbag. Adamat kit di ti may sa abakante a kwarto. Ejay kan nga agyan. No adda jutik, kapilitan, asikat ti mga sikaso kan kuana. Madlaw ko analiday ka ang kanayon, Grace. Husto ti atap ko idi, saan ka di? Diyak ni namnama ama aramid ni Eddie kada kami ti kastoy. Nung atang sublikan ka, maawat mo ka di ba? Nalabit asaanan nga agsubli ti sigod apa nagayat ko kan kuana. Ngam kasapulan ti anak mi ti ama. Sa bagay, ngam nabayag basitan adyak nakikita alimabas tilugan na dito. Addan iti ayan ti mistress na. Api nga tamot nga dalalaki asaan amapnag iti asawad. Daita ti jak amo asong batan, ading ko. Nakakutkutong kan. Apay adi ka mangan. Kailiw ko ti luto ni Grace. Naimas ti luto mo. Ken nasingpat nga asawa. Asawa nakmat Mangan ka, tapno agbaliw ti itsuram. Nagkutong ka. Asawa ka ayamat. Katulong kan samat. Ngamsan mo nga mo ti agluto. Makapasakit matibang bagam, honey. Kaano ka di amalagipnak? Sika ka di tinala ni Grace a katulong. Di mo pa mo ti agluto. Sana naimas ti lutom. Anya nga ron ti kayat mo aluto, tapno mangan ka. Sayang kinabak nang mo pa kay Ranudak. No at na mapasamak kan ka. Panawan nak dito. Ingkakat biro kan ni Grace. Mailiwak kan ko na. Adda ka din damag mo, no kumustan ti asawa. Padasak to ti agdamag ka ni Leo, mami. Ada atap ko ana aksidente. Gapo iti panang papanaw mo iti kankwana. Diyak mo tinamnama nga agmaneho iti nakaparpardas, mami. Damagamot no kumustan ti kasasaad na. Asawang paylaang dayjay. Ama ti anak mo. Uwan, mami. Nileyon ton ti pagdamaga. Kasla na kuna nangamin idi imawag. A critical kano ti kasasaad ti asawam. Ha? Critical ko na yung mami? Apay adi yung baga kanyak a critical gayam. Kasano kat di ka matrumrumuar? Sangit ka mat asangit. Apay akasla kumarkaro ti kasasaad ni Eddie, Leo. Madandanagan nga rod. Kasla dinan tarigagayan ti agbyag. Nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasano, no adadakas ang mapasamak kinkwana dito Ay, saan ka akayat asaktan? Kayat kong agsubli ti ganaygay, ti gayem ko. Di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan. Ay, ang mga ni Grace ti makatulong kan na. Tapno daras umimbag. Isublim ka ni Grace? Kasta ka ni? Pagparangak asyak ti akin apartment ditoy. Padasak ti agpakaasik ni Grace asarongkaran na ni Eddie ditoy. Barang mga ni Eddie kat agsubli ti pigsana. Mayat niya tadaytang aramiden? Pangasim ko Sara. No napatagmatlaan kan ni Eddie. Aramiden tati amin a remedyo. Tapno lang mangan. Tapno agimbag. Oo, sige. Umanugot nak. Ngam dito nga agyan ni Eddie. Pinalubusam ang mapanibagan ni Leo ka ni Grace ti may papan ka ni Eddie?
Kasano, no adadakas ang mapasamak ka ni Eddie dito eh. Ad-adda nga awan magimulak. Ti pagsiddaawak. Kasla nagbalin mo tan nga ubing ni Eddie. Resulta ka no, ti pan naka-aksidente na. Ininot ka nung agbaliw. Ang kasano nga agbaliw? Katsan mat nga ron amangan. Nagasat pa lang ni Eddie, tanasaya at ni Leo agayam na. Asikasuon na iti husto ti gayam na. Bilibak mat nga ron, iti dayjay aleyo. Itaman pa yan nakapasyar ka dito eh. Nabayag mo't basit adi kaim imay dito balay, Leo. Grace, agpagpakaasi ak. Manipot pinapanaw mo ni Eddie. Saanan amang manghan? Dinan kaya timangan.